bakunzi b'ibiganiro bica muri studio restaurant Komera Kristo ni muzima, ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana riri hagati ya saa 12 na saa 3 z'ijoro. Tugomba tuganire ku bijanye n'uburyo umukristo yo kwibohoza ku mibabaro, akibohoza ku gahinda, akibohoza ku ntandaro zose zo ukuburagizwa mu marangamutima yiwe. Mubizi neza ko tukiri mu ntsinzi ya Pasika, byumvikana ko atamukristo numwe yarakwiye kubaho agaragara nk'umutsinzi. None rero mbahaye ikaze ngaha ku radio Umuco FM, Igicu FM, mwumviriza kuri Megaes 97 n'ibice bitandatu. Mukomeze mwumvirize kugira ngo nimuryoherwa n'iki kiganiro, muronke na murare yo kumviriza n'ibindi biganiro bihaca. Ariko murazi yuko ibiganiro bica muri Komera Kristo ni muzima tacho twokora tutabanje gusenga. Mu nkundire rero tubanze dusenge imbere yuko tuganira, kanatsinda ni byiza gusenga imbere yo gusenga, ugasenga uri kurasenga, ugasenga ni nyuma yo gusenga. Asenga uza akamaro ko gusenga. Wewe uzi ko gusenga bifise icyo bikorera ubuzima bwacu, ndaguhaye ikaze muri isengesho kandi witege ko hari icyo Imana igiye kugukorera. Ndabibutse neza ko nja kubaganiriza umwanya muto, ariko n'uwundi mwanya muto ndaja kuba akanya abari hafi mwakure mushingiye ku bibazo muja kubaza kubera inyigisho mwahawe, cyangwa ikindi kintu icyo cyo cyose mugomba kubaza kijanye n'umunezero w'umuntu ushingiye ku Mana umuremyi w'ibyiza byose dukeneye tukiri ngaha kuri iyi si, ndetse bikazotubera n'intandaro yo kuzogera mu ijuru bitatunanije, tutagowe, tudakenye, tutarushe, tudahangayitse. Nuko witekanya guhora ku ngoma, we uri Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye cyane kuko uri Imana igira neza byose. Uri Imana itanga iteka kuba yituye bose, uri Imana iduha umugisha, uri Imana iduha amahoro, uri Imana iduha ubutungane, uri Imana idutera iteka ikaduteturura mu makuba atandukanye. Ndaguhaye icyubahiro kubw'iyingabirano y'ubuzima dufise twebwe abana bawe. Waduhaye kubaho nk'uko ubishaka, niyo mpamvu tugusabye imbabazi kuri aho hose tugaragaza intege nke mu buzima bwacu. Mukama tubabarire, utugirire ikigongwe kugira ngo icyo cyose kitameze neza kibone kumera neza mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabye ngo amaraso ya Kristo tweze rwose adutandukanye n'icitwa inabi cyose, adutandukanye n'icitwa umubabaro cyose, adutandukanye n'icitwa gahinda kose, tubone kugira umutekano mu buzima bwacu. Yesu Kristo mukunzi mwiza, Yesu Kristo rumaranira, Yesu Kristo mahoro yacu, Yesu umugisha wawe bakuritse. Waradusezeraniye ko aho babiri canke batatu bakoraniye kubw'izina ryawe uzoburi hagati yabo kugira ngo bagirire neza. Kama Yesu turagusabye utugirire neza, kama Yesu turagusabye uduha amahoro, kama Yesu turagusabye uduha ubwenge, kama Yesu turagusabye uduha ubwitonzi, kugira ngo muri wewe turonke umugisha, muri wewe turonke amahoro, muri wewe turonke ibyiza, kandi muri wewe turonke ibyishimo, gutyo tubone gutabagwa mu byo tubayemo byose. Shungurura mutima wawe mweranda ku buzima bwacu, shungurura mutima wawe mweranda ku mibereho yacu, shungurura mutima wawe mweranda ku bagwayi babone kugira amagara meza, shungurura mutima wawe mweranda ku bagowe babone gutabagwa, shungurura mutima wawe mweranda ku baherewe babone kugira ineza, maze mu izina ryawe ubwiza bw'Imana butugereko tubone guhindurirwa amateka n'izina, mu izina ryawe Yesu Kristo mukunzi mwiza, natuye neza ku buzima bwacu bw'abana bawe, nkavuguruza icitwa inabi cyose. Amen. Bimeze gute?
kunzi ibijambo ry'Imana nongeye kubaha ikaze kuko inyuma yo gusenga hari imirimo kandi na nyamirimo iyo tuyikoranye urukundo tugaragaza yuko twasanze byumvikana ko muri uyu mwanya rero tugomba twige ku ijambo ry'Imana rishobora kudufasha kwibohoza kuri buri kintu kibi cyose kugira ngo duhabwe ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Mwumve neza ko uyu mwanya uje gutega amatwi ijambo ry'Imana hariho icyo uzoba uriko urakora. Turacari kuri Megayas 97 n'ibice bitandatu. Mukomeze mutega amatwi kuko ngomba tuganire ku buryo bwiza bwo kwitandukanya no kwibohoza ku byago bitandukanye. Ariko imbere y'uko mbabwira uburyo bwiza bwo kwibohoza no kwitandukanya ku byago bitandukanye, ushobora kwibaza mu mutima wawe ngo mbega ibyago birasigura iki, mbega ibyaha birasigura iki. Kijya gihe cyose ubaho umutima wawe wumva utanezerewe, uhora mu makimbirane, uhora mu myidodombo, kijya gihe cyose ubaho umutima wawe wumva udafise akanyamuneza, udafise agahimbara, utanezerewe w'icuri, uguma wigereranya, ushaka kubaho nka runaka, wumva ugowe, wumva urushe, wumva wikoreye isi abandi bayigenderako. Nico gihe cyo kumenya neza ko uri mu gihe cy'ibyaha. Kubera iki? Umutima uri mu icyaha, Bibiliya iravuga ko Imana iwuhunga kuko usesema Imana. Ariko ndabibire nibanga ko n'umutima uri mu ubwoba Imana itawemera. Kanatsinda Pawulo yaravuze ariko arigisha abakristo b'abaromani agira ngo ntitwarazwe mutima w'ubwoba, ngo twarazwe mutima w'Imana aguma twambariza ngo aba dawe. Iyo mutima w'Imana ari mu mutima w'umuntu, no mu gihe cy'ibyago, no mu gihe cy'amakuba, no mu gihe cy'imibabaro, uwo muntu arakomera kuko aba yizeye, aba yishimiye Imana. Nibyo bihe baburayimu bagiye babamwe. Ntabwo Burayimu yigeze akangwa nuko afise ubugumba, uko akwije imyaka 75 atarabona urubyaro. Yaremeye umuhamagaro w'Imana uraba muri we, niko Bibiliya imbwira mu gitabo cy'Itanguriro mu kigabane cya 12. Iravuga ngo Imana irasanga Burayimu iramubwira ngo va, siga, ja, uheze uje iyo nzokwereka. Bakundwa b'umukama, inshuti z'ibyishimo, kuko buri inshuti y'ikintu usa n'ikintu, ese icyomba mugasa n'ibyishimo. Burayimu yaravuye arasiga, kandi aho yavuye hari hakomeye, ntiyashingiye ku kuvuga ngo mbese hoho ahano havaho kuguma ninginga ngo ntitirize cyangwa iriki bizombera gute. Yarahagurutse aragenda. Kandi Burayimu yarafise amakuba kuko Setera murazi ko yacura ibigirwamana, yazana imvura mu karere babayemo, akazana imbyaro kubazikeneye, akazana ibintu bitandukanye. Ariko Burayimu yari yarabaye ingumba, sibyo? Kandi Rwanda y'ibindi byose yarafise ikintu giteye umubabaro ubuzima bwiwe. Mugabo arengera ibyo aravuga ati hariho Imana ya Nowa, hariho Imana ya Isirayeli, hariho Imana y'ubutabazi, reka ndayumvire, reka ndayikurikira. Atakaza uwo mutima wo kwidodomba, atakaza uwo mutima wo kwiyakiriza, atakaza uwo mutima wo kwiyebura, arahaguruka agendana n'Imana. Kandi yumva ko Imana nayo itavuze ngo nzoguhiki, igavuga ngo nzokugira mukuru, nzokunezereza, nzoguhindura sekuru w'amahanga. Niyavuga ngo umukecuru wanje arashaje, nanje ubwanje ndashaje, arahaguruka. Byumvikana neza ko umutima utuje, umutima wizeye, umutima wemera, ni nabyo Pawulo yandikiye abaromani mu kigabane cya 4. Yaravuze ngo iyaba Burayimu yatabawe n'ibitambo yatanze, ngo twavuze ngo kumbure ingufu ziwe ari gukoresha ngo zari kumutabara. Ngo ariko Burayimu nta kindi cyamutabaye kiretse kwizera Imana, kumvira Imana, kwizerera mu masezerano. Ndaje kubinjija mu masezerano ashingiye ku kwishimira ukuri gukomoka ku itegeko rya rudasumbwa. Bakundwa b'umukama, bane ba rudasumbwa, bane banye n'ijuru n'isi, esi cyami nyuma y'iyi nyigisho ugahaguruka udafise ukwihebura, ahubwo wuzuye ukwizera, wuzuye ukwizigira, wumva neza ko hari ikintu gishasha Imana igiye kugukorera. Iruhande y'ubugwayi ugendana, iruhande y'imisibo
ugendana, iruhande y'amadeni akugarije, iruhande y'imibabaro ikugarije, iruhande y'igisuzuguriro kikuriko, iruhande yuko watawe, iruhande yuko wahemukiwe, iruhande yuko ubana n'ukuryaganya uguhemukira urenga ibigo, iruhande yuko ubana n'ugushinyaguriza, iruhande yuko uri ingumba, iruhande yuko wasaziye iwanyu, iruhande yuko wumva ko utari mu muhamagaro wawe, iruhande yuko iby'isi ubona umenga birakunanije, reka nkwibirira ibanga. Sibyo, reka nkwibirira ibanga. Uyu ni umwanya mwiza, umwanya mwiza wuko ineza y'Imana igaragarira muri wewe kubw'ukwizera uje kubiba mu mutima no mu marangamutima yawe. Ndashaka ko inama myizose zitubuza ubwiza bw'Imana uyu munsi twozikuraho kandi tukazikugwa ko mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo intsinzi ya Pasika irushirizeho kugaragarira mu buzima bwacu. Reka mbabwira akantu kamwe. Erega iruhande y'ibyo ubona, erega iruhande y'ibyo wumva, erega iruhande y'ibyo wiweza ukabona nta nyishu ufise, hari Imana ifite ibisubizo byawe byose ku mpamvu y'ubuzima bwiza igukeneye ko, kuko ngo yaturemye twishushanije ko nayo ni Imana idaheregwa, ni Imana itananirwa, ni Imana idasuzugurika, ni Imana nyene amahoro, ni Imana nyene ubwiza, ni Imana nyene ubutungane. Ese mu busore bwawe, mu bukumi bwawe, mu bugabo bwawe, mu bugore bwawe, uribaza koko naho uri umudandaji, naho uri umusirikare, naho uri umwigisha, naho uri umuganga, icyo uri cyo cyose uribaza ko hejuru y'ibyo ushoboye gukora, ibyo udashoboye gukora, ibidashoboye gukorwa n'amafaranga yawe, ibidashoboye gutunganywa n'umugabo yakurongoye, ibidashoboye gutunganywa n'umugore wirongoreye, ibidashoboye gutunganywa na sheri wawe, ibidashoboye gutunganywa n'umuyobozi wawe, umukoresha wawe ndetse n'umukozi wawe, kuko nabarigiye tubakenera kandi tukanezerwa badukoreye neza, uribaza ko bizotunganywa nande? Uzabitunganya n'Uwiteka. Niyo mpamvu Salomo yavuze ngo ijambo ryawe naribitse mutima wanje kugira ngo singucumureko, ngo urahezagiye Mukama kandi cyari igihangange. Sibyo, nuvuga rero icyo kintu gituma wicuza mu mutima wawe kiratangira intsinzi mu buzima bwawe, kiratangira ubutunzi bwawe wagenewe, kuko Imana iravuga ko ariyo nyene izahabu n'ifeza, niko muri Zaburi ya 24 yavuga. Ariko iyo Imana ivuga ngo niyo nyene izahabu n'ifeza ni data. Matayo yarabivuze kandi ni Kristo yari yabivuze, kigabane cya 6 cy'inkuru nziza Yesu Kristo yanditse na Matayo. Matayo yaravuze ngo Yesu Kristo yigisha abigishwa yo gusenga, yigisha abayuda gusenga, byabacanganikiye bakamubaza ati none tubigenze gute? Yaravuze ngo nimusenge muvuge ngo dawa twese byagiye mu ijuru. Yakuye muri basebu umubiri, hari gihe bizaba ngombwa kubanza kuva mu byushoboye, bikaba ngombwa kubanza kuva mu bishobowe n'amafaranga ufise kuri konti, bikaba ngombwa kubanza kubishira ku ruhande kugira ngo wizere y'Imana muremyi w'ibyiza byose dukene nayo irabyivugira ngo nimunabaze ndabatabare. kandi Hose yarabivuga ngo rega nimuze twisubire, ngo nimuze twegera Imana, ngo ni ngombwa, ngo ni ntabanduka, ni oringa te, ngo Imana iradutabara. ngo nibyo koko niyo yemeye ko dutabagurika. umunsi wa mbere nimwaza tukayegera tukicisha bugufi tukayisaba imbabazi ngo izotugarukira. Oze yaraciye ubwenge kuko ari umuhanuzi, yaragera ku mutima w'Imana akabona ikiyibabaje, agacabona n'igituma hari ibyago ku bana b'Imana. Kubera iki? Mwibuke ko muri Hosea 5:15 haravuga ngo Imana irigerurira irigira. Reka mbabwira ko ibyaha bituma Imana yigerura ikigira ikava mu buzima bwacu, kandi iyo Imana ivuye mu buzima bwacu dutakaza courage, dutakaza ducika intege, dutakaza ubwiza, dutakaza ubutungane, dutakaza amahoro, dutakaza ibyo twari tugeze ko twagira tuvuge ngo ngicayemo kuko na Bibiliya yakuye. Nagira amabwira ko iyo ugana n'icyaha mu mutima wawe, ikintu Bibiliya iravuga ngo wewe nawe wogera mu gihe cy'ukureshwa uraresha akarongora abandi, nawe wogera mu gihe cy'ukureshwa urareshwa akarongora abandi, nawe wogera mu gihe cy'ugukundwa hagera kukundwa hagakundwa abandi, ugeze mu gihe cy'ukwimbura ibyonyi bikaza bikirira. Ngomba nganire nawe we papa,
erega mama nawe singusiga musore we nawe mwigeme ntabwo ngusiga ndi kubaganira ku buryo bwiza bwo kwitandukanya no kwibahoza ku byago bitandukanye. Hari ibyago twagiye tubamo ukisanga ufise icankiro, ukisanga ufise umubabaro, ukisanga ufise agahinda, ukisanga urarondera nturonke, ukisanga urashaka ntushakwe, ukisanga ibyo byago uyu munsi hari igihe Imana yakwishibikisha mu ndoto ni wabisobanukirwa. Ndaje kugira ngo umutima wongere ugira akanyamuneza. Sinje ku izina ryanje, sinje ku izina ry'ihangange, nje ku izina ry'Uwiteka, nje mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ikiri ku mutima wawe nambara ikikuniga, nambara ikikubabaje, nambara igituma wumva umenga nuri umuntu ukuri kose, ukureha kose, ukumeze kose, ibyo wabayemwo byose, usi wo mwanya wo kwijogota ekada, usi wo mwanya uvuga ndago ekada, usi wo mwanya uvuga ndatetero ekada. Turi ku munsi wa gatandatu, ejo ku munsi w'Imana, ni umunsi wa Yesu Kristo umunyakigongo, ni umunsi kubabarirwa ibyaha byose, ariko nutabugiteguriye mu mutima wawe ko biriyimbwira ngo mbese bazobaza icyo batazi cyangwa bazokora ibyo batigishijwe. Reka mbabwire ko nje kubabwira ngo Imana igira neza byose kandi yiteguriye kudutabara. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo gufungurira mwebwe mwindani. Mwarari ibijumbu n'ibiharage, murarya umuceri n'ibiharage, murarya umucapa, murarya brochette, murarya uburabe, murarya ibintu byose murarya amafiriti, murarya amasaratuni, murarya ibiki, mugabo mwabyibushika ibiribiri. Nimwigeze muronka ikibatandukanya n'uguhemukirwa, nimwigeze muronka ikibatandukanya n'ugukenyuka, nimwigeze muronka ikibatandukanya n'ikibengero, nimwigeze muronka ikibatandukanya n'ubukene, nimwigeze muronka ikibatandukanya n'umubabaro, nimwigeze muronka ikibatandukanya n'umurozi cyangwa umurozikazi, nimwigeze muronka ikibatandukanya n'umukinzi, nimwigeze muronka ikibubakira urugo. Mwarose ibigaragara, mwararose imbyara ariko nta muteka ndamufise, mwararosa akazi, muronka promotion, muronka intebe y'icubahiro, muronka imiduga yo kwiyunguruza, muronka amazu meza yo kubamo, muronka ama etage, muronka amashuka meza. Nimwigeze muronka icubaka ubuzima bwanyu ku buryo intambamyi yose muyikugwa ko mu izina rya Yesu Kristo. Ngiyi ngemu ndakuzaniye, ngiki giseke nkuzaniye, nutagotwa n'ubufise amaboko. Dawidi yaravuze muri Zaburi ya 18 ngo ubutungane bw'umutima wanje n'ubutunganuke bw'ibiganza byanje. Umurongo wa 25 ngo nibwo bwatumye umagarika mukama aho umwasa adashobora kugeza umwami. Reka mbabwire ngo icyo mbazaniye gisumba ibyo mwari mufise. Utavuga ngo mfite byinshi, ekada, ibyo ufise nibike, kuko Yohani yarabivuze mu ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani kigabane cya 4 ngo erega ngo uri muri twebwe ngo asumba bari ku isi yose, ngo kandi kiri muri twebwe ngo kirawuti biri ku isi byose. Bakundwa b'umukama, reka twibire mu mbabazi z'Imana. Bakundwa b'umukama, reka twibire mu rukundo rw'Imana. Bakundwa b'umukama, muze, sindi gukangwa n'ubusambanyi bwanyu, sindi gukangwa n'ububeshi bwanyu, sindi gukangwa n'amadeni mugendana, sindi gukangwa n'ubueskro mugendana, sindi gukangwa n'amaraso mwasheshe, sindi gukangwa n'agahinda ugendana, sindi gukangwa n'imyaka umaze ku musego, sindi gukangwa n'ikintu na kimwe. Ekada ndaje kukwibika mu mbabazi za Kristo. Wumva ko ari umwanya wo gukugwa kw'ibihute, wumva ko ari umwanya wo gukugwa kw'ibihere, wumva ko ari umwanya wo gukugwa kw'amadeni, wumva ko ari umwanya wo gukugwa kw'ibisuzuguriro, wumva ko ari umwanya wo gukugwa k'umubabaro, wumva ko ari umwanya wo kwakira ineza, wumva ko ari umwanya wo kwakira amahoro, wumva ko ari umwanya wo kuzura n'ubwenge bw'Imana, wumva ko ari umwanya wo kwakira uguca bugufi, wumva ko ari umwanya wo gukugwa kw'ibisuzuguriro, wumve ko ari umwanya wo gukugwa mu kavuyo, wumve ko ari umwanya wo guhabwa ineza y'Imana ikagaragara muri wowe, byari byarangiritse bigakundika ibyonyi bikagenda. Hello, wumve ko ari umwanya wo guhindurirwa izina, ugahindurirwa amateka, ineza y'Imana ikaba kuri wewe, ubwiza bw'Imana bukaba kuri wewe. Uwari yaragutoye akagira ibyishimo, uwari yaragutaye agatangwazwa n'ubu
n'ubutungane bw'Uwiteka agaheza kaza nawe kugira Imana imuteturure kuko buriya abadutaye baritetereje. Erega siki igihe cyo kuvuga ngo naratawe, siki igihe cyo kuvuga ngo narago, siki igihe cyo kuvuga ngo nindushi, siki igihe cyo kuvuga ngo ndabundabunze. Niriyabanga rimwe ndakuzaniye, niriyabanga ryuzuye iki gisimbo rije kuguhuza n'ubwo bwiza budatangwa n'umuntu numwe, budatangwa n'amafaranga, budatangwa n'abakomeye, budatangwa n'ibihangange. Nkondira namba ufite Bibiliya ukabura umukristo, utanabifise ufite telefone Android turabihuriza ko, kandi nabyo nyene utanabifise ukantiza amatwi. Erega hari icumu kama yokorera ubuzima bwawe, erega hari icumu kama yohindura mu buzima bwawe. Erega uyu munsi bakunzi bo mukama, nje ngo tuganire tubohoke, nje ngo tuganire tunezerwe, nje ngo tuganire duteturugwe, nje ngo tuganire ubwiza bw'Imana bugaragara kuri twebwe. Witegurire gutelefona ubaze kitagenda neza, uvuge nga cyage cyo munyigishe Yohani Batista ngo abasirikare baramubaza, abaganga bakamubaza, abayuda bakamubaza, abasadusa bakamubaza, mbese natwe tubigenze gute? Zake nawe Luka 19 rikarandika yavuze ngo Zake wani yavuze ngo bigenze gute? Yahawe amakuru ko Kristo karaca muri Yeriko, aravuga ati ubugufi bwanje ndabuzi, uburyarya bwanje ndabuzi, abanarenganije ndabazi, umugore nakubise ndamuzi, agakobwa nasambanije ndakazi, amayari nagize ndayazi, umwunzane naziritse ndawuzi. Uwo ni Luka 19 bivuga gwera ku murongo wa mbere ngo Zakayo arurira hejuru ku giti. Kristo yamubonye arongera ati Zake ururuka kuko uyu musoro kiza gwashitse muri wewe nabo baye umwana wa Burayimu. Papa nukomeza kwihagararako, nukomeza kwitera ijeke, nukomeza kwibaza ko ibibazo byawe bizakugwaho, nuko wicara mu bandi bagabukanwa mu bindi ugacumita icupa rimwe ripfana n'irindi kuvana mu gatondo gushika ku mugoroba, wapfa kukaza ukamenga utaha mu kabari. Ntabwo ico kizagwa ibisubizo, ahubwo kizakuzanira amagara make, kikuzanira ubukene, kigutetereze. Namwe wari wataye ukanka ko musangira wisange bo bateye imbere kandi warabasonzesheje nawe amagara yawe yateye ayoka. Ikabintu biraryoshe kancuti zanje barundi kazi bane barudasunga ba Kristo muri mu madini atandukanye. Reka mbabazi ikintu kimwe, sibyo ibyo bintu biraryoshe koko gushika wabunda ukanagaragaza yuko kijijwe mukukatwara muitera musuzi kwara akagwa uzi kwara kabiyeri ko byukura ataragacayi. Noneho kirana no dufise utwuma tubipima kandi namwisi y'umwuka biraje. Umva ngiri ryabanga rizaguta umuhigwa, rizaguta umutabagwa kandi simbarambira kuko ngira ndabaho umurongo muhamagare maze. Reka mabwira ikintu kimwe. Zaburi ya 51 iravuga ngo ngirira ikigongwe Mana kubera ubuntu bwawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi zimanganye ibyaha byanje. Nyuhagira rwose unkura icyaha mfise, wongera unsyorora igicumuro canje. Nkako ndemeza ibyaha byanje, igicumuro canje cyama imbere yanje. Ni wowe nacumuye ko wowe Musa, ikibi wanka nico nakoze. Kuko vyerekana kuri intungane mu byuvuga, bikerekana kandi kutsinda iyo uri mu rubanza. Ehera abanavukiye mu cyaha, mawe yansamanye igicumuro. Ehera abanavukiye mu cyaha, mawe yansamanye igicumuro. Ehera abanavukiye mu cyaha, mawe yansamanye igicumuro. Ariko ushima ukuri kuri mu mutima, urancira gacu nyigisha ubwitonzi. Ntyorozi zope meze mbone kuba mweranda, nyuhagira meze ndushurubura kwera. Nyumvisha kamwemwe n'akanyamuneza, amagufa wari waravunaguye ashobore guhimbagwa. Hindukiza amaso yawe ntubone ibicumuro byanje Mukama, uzimanganye ibyaha byanje byose. Ewe Mana ndemera umushaha mweranda, ushiremwo kandi umutima udahugumbwa. Ntushibure ngo mve imbere yawe, ntunkuremwo umutima wawe mweranda. Nsubiza kamwemwe kurukiza rwawe kandi unkomezemwo umutima wagutse. Nzoheza nigisha ababisha inzira yawe, abacumuzi nabo baheze bagaruka iwawe. Nkura kamaraso nasheshe se Mana
y'urukiza rwanje niho ururimi rwanje ruzoririmba ubutungane bwawe muhanye mfatanura umunwa ururimi rwanje ruyaga ubuninazo bwawe mwako ntunezerwa n'imbago naho no guhereza inkuka ntuyishima imbago Imana ishima n'umutima ubabajwe n'ibyaha wakoze umutima ubabajwe n'ibyaha wakoze kandi wigaye ntuwukengera mukama kubw'ubuntu bwawe girira neza Siyoni usubire wubaka impome za Yerusalemu niho rero uzoshima imbago zitunganye inkuka n'amashikanwa yuzuye niho rero bazohereza ibimasa ku ruhimbi rwawe iri ni ijambo ry'Imana bakundwa b'umukama iyi ni Zaburi ya 51 ndabasomeye niyo Zaburi yonyine ishobora gusubiza kamwe mu mutima wawe niyo Zaburi yonyine ishobora gusubiza amahoro urugo rwawe niyo Zaburi yonyine ishobora kugukura mu bukene no mu butindi ikagushira mu budahangarwa bw'Uwiteka bane barudasumba inshuti z'umusaraba mukomere cyane Yesu Kristo ni muzima kandi agira neza byose icyo yiteguriye ni kudutabara icyo yiteguriye ni kudutsindira kanatsinda mu ruhafu rwiwe yarabishimye ko hahambwa y'imibabaro yacu hagahambwa y'ibisuzuguriro byacu hagahambwa y'agahinda kacu hagahambwa iby'abisokuru bibi y'amakarande y'amivumo y'amikoshi kwa guheregwa kwa kunanizwa bwa bugwayi bw'uruvangatsirane akazamuka n'insinzi yacu akazamuka n'amagara meza yacu akazamuka n'ubwiza ubwitonzi n'ubudahangarwa bwacu none Dawudi aravuze ijambo aravuze ikintu kivuga gusaba ikigongo yaravuze ngo urimbisha nabimenye ngo ni Zaburi ya Dawudi aho umuhanuzi Natani yaje kumuranga Dawudi amaze gusambana na Betsaba nta cyaha kingana ubusambanyi nta cyaha Dawudi yakoze ngo kibabaza Imana nko gusambana n'umugore wa Uriya umukuru w'intwazangabo ziwe Imana igera ku rwego yo kwica abanyisirayeli ariko Dawudi niki cyatumye adahitanwa n'urupfu yagize umutima uciye bugufi n'umwanya muto naye kubabwira ayo makuru ariko yanga kwiyorobeka arabwira umuhanuzi Natani kuko yari yaje amubwira mucira umugani w'intama w'umuntu yari afise intama nyinshi ariko agatama kamwe k'umworo arakazimana abashitsi Uriya yari yapfuye ari ingabo ya Dawudi Imana irababa ariko Dawudi arishira umuhanuzi Natani ngo nimba ari jewe koko nabikoze ibyo bintu Imana nirabe iki yongoza giharavuga ngo niyicwe Imana yavuga ati Dawudi umutima uciye bugufi wihanye wiyeze ibyaha sinigera ndawuhohotera Dawudi komera imbabazi zanje zikubeko Imana iramutabara naciye imunyaga umwana yari yateye inda muri ico gihe ariko imuha kuri uwo mugore Salomo umwami w'igihangange iyi ni Zaburi ya Dawudi Dawudi yaravuze ngo nimuzovuga ko ndi umwami yanditse yavugije inanga kiyerekera mukamaguza muzonavuga ko nasambanye sinabihisha ndabigaragariza ku mugaragaro bakundwa b'umukama akaryo kamwe keza konyene ko kwama n'insinzi mu buzima bwawe ibyo ugiyamwe byose bigahora n'insinzi ukahora bibyaza umusaruro niko Imana yabwiye Yozuwe mu gitabo cya Yozuwe mu kigabane cya 1:8 harabivuga ngo Yozuwe ngo nutahengamira iburyo cyangwa ibubafu ukumva amategeko yanjye ngo aho uzoja hose aho uzohanyeza ikirenge hose nzohakugabira haba hawe yego ngo nzohakugabira haba hawe bisigura ngo natwe nitutahengama ahubwo tukamenya ko Imana iri muri twebwe ihorana imbabazi ku buzima bwacu tukareka kwidadira no kwitera ijeke ubwiza bw'Imana turabubona mu byo turimo byose ibyo muri ko murashoramwe umutahe bizakunda bizokundwa kandi bizokundikika ndemeza ibyaha byanje igicumuro canje cyane imbere yawe kandi nanje cyane imbere yawe bakundwa b'umukama ntukaraba ubuhangange bwawe waracumuye ku mugore wawe ukamwima umwanya wo kumuganiriza niyo wamugaburira kuko atari ingurube Imana izokomeza iguteza ibyago
byanke kutunga ngutunga nawe wabura umukobwa mwiza gute gisongerezi gute munda zero ni kwawe big buttocks ni kwawe best face ni kwawe gasura keza itaye nziza n'ubu tuba imanuka bawitera ijeke mu byaha uzokomezanya n'impanuka z'imibabaro nawe utowera ngo umva ku isi uzapfa atagipfuye kubera iki n'umuvuma kugenda n'icyaha mugabo rero icyo nkundira Imana ihorana natwe kugira ngo twezwe ni nayo mpamvu Kristo yapfuye kugira ngo amaraso ye duhore tuyezwamwo none kuhangayitse none kurushe guma widodomba barozi baza ngo uzoba kugwa kwige uzoba kugwa ko nige nta kindi kizoba gukurako zimbere y'Imana uce bugufi uvuga utuwiteka naho naraye mu kabare nari kumwe n'abajama twariko turazigonga twariko turazinywa twariko turazisesa nako mukama nakoze ibitanezereye umutima wawe mbabarira rwose nugatinye imbabazi z'Imana uragatinyuka imbabazi z'Imana kandi uzihoremo nyuhagura rwose unkuri cyafise gira umutima uciye bugufi wankicaha kandi uciyane ntiwitere ijeke ntugombe gutungera utoke mugenzawe ngo ni watumye bigenda uko ngo ni wagizene nagira mbabwire kujya Samusoni mu 5 ni yari kubaka ngo abwire Imana ngo Mana nguruma ngo nibibero bya Dalila ngo bitako byagendera hejuru ngo ni watumye ndamushaka ngo hama bamwe imishatsi ndamena ibanga gukora n'ikigo ni kutazogira ugwitwaza go kuvuga ngo wamenye ibanga kubera runaka Imana yakuremanye ubwenge kandi Bibiliya irambwira ngo nutagira ubwenge ndaguta Erega Zaburi ya 18 ivuga ngo ikumunyabwenge Imana igaragara nk'Imana iciye ubwenge rwose none ku kigugu nayo kigaragara nk'ikigugu no iradiha irahana iramomora irarandura ibyo biri muri Yeremiya 1 n'abantu sibomuka mubwo butware barabufise none ko dufise n'ubwo guteragira ubwo kubiba reka tubibi neza y'Imana mu mutima wawe tubibi neza y'Imana mu buzima bwawe tubibi imbabazi z'Imana muri wewe urabingene utsotarira mu buzima witeka yaguteguriye kuba mukiri kuri iyi si kandi ukazorambira mu buntu bw'Imana ugakugwa ko mwuka kujebajeba no gukenyuka Dawudi yaravuze ngo Mana mbabarira ungirire neza gose unywagira igicumuro cyanje ngo kandi bizoba byerekanye kuri intungane mu byuvuga wewe utaramenya kuburanya Imana ngo yibwire wavuze ngo uri Imana y'imbabazi erega Dawudi ngo yundi munsi yaruye ingabo zishaye natari yasambanye ngo Imana iravuga ati ndici umunyisirayeli ku bwa Dawudi kuko Imana yari yaravuze ngo muzogwira mungana umusenyi wo kwijuru ntiyari n'inyenyeri zo kwijuru cyamusenye mu mazi yari yavuze ngo muzoba kamwe 2 3 4 5 6 7 8 9 no sikimana yaravuze kandi Imana yari yaravuze ngo Isirayeli we uzokwa mutsindi intambara kubwitegeko ryanje no kubwingabo z'ijuru ntuzotsinda intambara kubwingabo z'Isirayeli kuko muzoba bake ugereranije n'abandi allo umva mbabwire Dawudi araja guharura ingabo uku ni kwa guheregwa ku mugabo ugatanguruka yaharuza intoki utazimana yaguhaye ukanka kuvuza umwana ukanka ugaburira umwana ugatangura ko yanuza intoki ugatangura ko yanyegeza umugabo mugatangura kuryana mukimika imyuka mibi ni kwa kubikorera mu mubiri kwa kubikorera mu byushoboye ukavuga uti ninagenda gusa ninayiduza ijipo ngo babone mu ntege ko hari akajisho ninagenda gusa ngo mabere bayabone ko ari bombe ati ntibizokunda icyo Dawudi yazize nico Bibiliya iratubwira ninarimena ngo mbunda baravuze ngo ibyasaza ariko asazari bw'Imana ku Mana ubu mwarayiciye imirya mwarayiciye umurya muvuna umuhato muravuga ngo n'umumarekerere ngacumu ijuru iryo jambo ryavuze nde ryavuze yariwe cyari mu gihe cy'imibabaro ya Yobu ninde yababwiye ko mwigana ibyo bamarayika kandi igitabo cy'Abahebrayo 2 kitubwira ngo bakora kudukorera nta soni agakiza kakunaniye none uri kuravuga uri kuri terijeke mu byaha uri kuri terije kuri kurandavaga uri kujya utwondo utuyoka turakurya indiruzura amanga taraza ibyo mwisimuka birasigura guheregwa birasigura kunanirwa eka ibibanza byose ufise uje kubikemurira mu mbabazi z'Imana ntugatungera urutoki mugenza ngo niwe yabikoze n'umutungira rumwe uje kumutungira ugwa kabiri niko kora inkono urukumurura bakumana itegeko ry'Uwiteka rirakunaniza kandi Bibiliya iravuga ngo girira ikigongwe nawe ubone kukigiri zitatu zirakugaruka ko ngo nawe bitugane hari ibibazo mu
ngiye gukemura kubw'umutima wo kubabarira kurekura nasanze shetani ikuzimu ibyaha bakoresha si kwicana gusa icyaha mbere kirabakoresha umusindi gusambana kuko mumena ibanga mugasezerana n'imyuka mibi isezerano ubundi umugabo n'umugore niko umusiguzi canke coherete muri Ecclesia Katolika tuvuga coherete 4:7 yaravuze ngo umugozi umugabo n'umugore ni nk'umugozi w'inyabutatu ngo umwe woshobora kumunaniza ngo ariko babiri biragoye kuko baba bahagariwe niki ubu ari umugozi w'inyabutatu bisigura ko kwabirana ko umugabo n'umugore ni isezerano ry'Uwiteka kandi bihagararirwa n'Imana ariko gusambana birumvikana ko bice bihagararirwa na shetani muri ko mugira amasezerano mu buryo bwose n'amashami yose yo gusambana mufise kurerekera abasambanyi bwabusungusungu mugira mwishije mu miduga yanyu bwabutinganye kwa kwisambanya ibyo bitiwe simbi hagaze ko muri uyu mwanya magaze kumbabazi z'Imana zikuranira kugira ngo weregwe mu byukora byose wagumugisha kugwa ko umuvumo reka kwandavagura igihe cyo kugirirwa imbabazi niki mwanditsi wa Bibiliya 55 umuhanuzi bwa Isaya yaravuze ngo muzeturonera umukama bigishoboka muzetumwambaze akiri hafi abatayukwemera muhebe inzira zanyu mwebwe mwihebuye muze mwegere Kristo tiyegereza umukama aratubabarira kuko imbabazi ziwe zamahibihe byose muze turondera umukama ijambo ryiwe n'iry'ukuri yarabivuze ngo nkuko atawobuza imvura ivuye hejuru kugwa nikatanu watuma ijambo ryanje ritagira akamaro kuri wose yariteze amatwi kandi akarishira mu marangamutima yiwe mbega nero cortex yawe izobamwe imigambi myiza gute utarakira ijambo ry'ukuri ngo rigire inshuti magara yawe allo ngo nk'ukatanu wabuze iyo mvura yaguye kumeresha imirima kugira ngo abafungura bafungure niko atanu wabuze ubwami bw'Imana ko bugaragarira muri twebwe none rero Dawudi ibyo yavuze natwe tubivuga Dawudi yasabye inkomezi Imana muje kuzirikana murabe ingene yavuze ngo ari kushiye umukuri kuri mu mutima urancira agace mukama unyigisha ubwitonzi uncyoroza izobe maze mbone kuba mweranda unyuhagire meze ndushurubura kwera uko nugusaba inkomezi iyi ni intambwe ya mbere umukristo atera agatandukana n'ibyaha n'ibyago akaba umunyamugisha imivumo ikegegwayo icakabi yaravuze ngo nyumvishe kamwe n'akanyamuneza amagufa wari waravunaguye ashobore guhimbagwa hindukiza amaso yawe ntubone ibicumuro byanje uzimanganye ibyaha byanje byose ni guhindurirwa amateka numara kumva ko hari ibyo amafaranga yawe atogukorera mugimana yo bigukorera ngwino weze uhezagirwe uhabwe ubwiza bw'Imana icyagatatu yaravuze ngo we Mana ndemera umushaha mwiranda unshiremwe kandi umutima udahugumbwa nunshibure ngo mvi imbere yawe nunkuremwe umutima wawe mwiranda gusaba guhindurirwa izina iyo mutima mweranda vuya muri twebwe ibarariraga Kristo yaravuze ngo uzocumura ku mwana w'umuntu azobarirwa ngo ariko uzocumura kuri mutima w'Imana wapi mburira saba guhindurirwa izina uve mu myidodombo uve mu bisuzuguriro uhabwa ubwiza bwagenewe abana barudasumbwa icyakane nsubiza kamwe kurukiza gwawe kandi unkomeze mu umutima wagutse nzoheza nigisha babishinzira zawe abacumuzi nabo baheze bagaruka iwawe ico ni icyemezo cyuko unezereje n'ubutungane bw'Imana buje kuganza mu buzima bwawe kuko ngo umuntu afise umutima utunganya adahora atongera urutoka abandi ngo uwo muntu niko Isaya yavuze ngo Imana iramusanga ngo no mu itanure ry'amabuye ngo ikamuhera y'umukate ngo ikamuhera yo n'amazi yo kunywa sibyo ngo kandi uwo muntu Isaya 26 yeciye umurya aravuga ngo Imana irazikamusanga ikamwambura impuzu z'ibizingiti ikamwambura amakanzu y'agahinda n'imibabaro n'ikigandara wagandariye ubutunzi ugandariye umunezero ugandarira igikundiro byose ico kigandaro cyo nigirahira ni cyamusa cyaraheze nawe uyu munsi kigandaro gihera Uwiteka kunezereza kwirure
wishugwe mu mitwaro yawe ngo umukama azokubagira ibibyibushe ngo akubagira ibimasa bibyibushe akugaburira umukande wavuwe utubukurure kandi ngo heza guhe umuvinyu kasuye n'izi ngingo zine ugiye kwishingira mu mutima wawe genda wige gusaba imbabazi wige gusaba inkomezi wige gusaba Imana iguhindurira amateka gusumba uko amafaranga yo guhindura amateka wige gusaba guhindurirwa izina gusumba uko umupfumu yo guhindura izina ngo aguha urubyaro ngo aguha urugo ngo aguha mukundanye ngo aguhaye urusanga guhaye iki icyakane ufata icyemezo cyo kunejereje n'ubutungane bw'Imana buje kuganza mu buzima bwawe ngiki cya gatandatu meze soze icya gatanu ngo nkuraho amaraso nasheshe semana mana y'urukiza rwanje ni ururimi rwanje ruzoririmba ubutungane bwawe muhanye n'umfatanura umunwa ururimi rwanje ruyaga ubunazo bwawe uku ni ukwitandukanya kwitandukanya icyitwa icyago Salomo yabaye igihangangagira ubutunzi mugabo iherezo giwe riba ribi kubw'abagore umutima wo gukunda abagore n'ibigirwamana byabo biramutsinda atandukana n'Imana yamuhaye ubutware yamuhaye ubwiza yamuhaye ubwenge yamuhaye ubwami Imana yamwirase ikanamushyira mu nda ya nyina Betsabu iciye mu mafyigo ya Dawudi reka mbabwira kano kamwe Salomo mugomuraga yahaye inde Mungu wa Rehobowamu muzosome Zaburi ya mbere yavuze ati Mungu wanje nuzokwifatanya n'abakobanya abantu bacokoranya abantu tukimana ngo ko bameze nk'ishingwe nta buragamo bafise itandukanye n'icitwa umugome kuko nimba ugendana n'abasambanyi batatu umusambanyi wa kane ni wewe nimba ugendana n'imboregwe zine uwa gatanu ni wewe ariko nimba ugendana n'umukristo nimba ugendana n'ubutunganye nimba ugendana n'umunyakuri nawe wa kabiri ni wewe amina icya gatandatu nkako ntunezerwa n'imbagwa naho no guhereza inkuka nuyishima imbagwa Imana ishima n'umutima wajwe n'ibyawe wakoze umutima wajwe n'ibyawe wakoze kandi wigaye ni wigere ukengera mukama uku ni ukwamamaza ishimwe ribereye Imana mu buzima bwawe niho mbabwira ngo senga imbere gusenga usenga uri kurasenga usenga n'inyuma yo gusenga ngakujya kwifita ava mu mazi bipfuye ntukave mu masengesho ngo nukuri gihangange no Imana nitanga ubutunzi bwose kuko ibyo ufise byose nibyo guhumukaho bazima iki kirere ciza zimwe muzabazima nakomeza kwivanga mu byana Imana yaziguhaye umva nimba tubyumva ko mucu telefone mu mwanya ngira ndaguha umwanya ikindwi ndasozereye kwa kubw'ubuntu bwawe agirira neza Siyoni usubire wubaka impome za Yerusalemu niho rero uzoshima imbagwa zitunganye inkuka n'amashikanwa yuzuye niho rero bazoguhereza ibimasa ku rurimbi rwawe gerageza ubingoro ya mutima mweranda ureke kuba ingoro y'akaguriro ureke kuba ingoro y'akavuyo ureke kuba ingoro y'igisuzuguriro wakira iciro gikomoka mu maraso ya Kristo yatubambiwe niko Yesaya 5 avuga 53 ya musore avuga ngo imibabaro yacu agahinda kacu imishisha gw'inkoni byose byamuguye ko kugira ngo twezwe tugira amahoro ayo mahoro yakire uko gutabagwa kwakire ngizi ntambwe indwi umukristo abwirizwa gutera kugira ngo ashobore gutandukana n'ibyaha n'ibyago ibi rero iyo bikoze ukigendana n'umugabo arenga ibigo urakomeza ukagira amahoro ukiri inkumi z'isavisa ziwabo urakomeza ukagira ibyishimo ukirindiriye umwana ufise imyaka 99 urakomeza umugabo avuga ngo urakaheza Imana ikamucecekesha umuntu nk'uko yabikoreye Zakariya niko rukambukira maze Yohani Batista akavuka nawe rero Imana ikubyaza umusaruro natwe tubyaza umusaruro iri jambo ry'umukama woba witeguriye guhigwa nk'uko Bibiliya bitubwiye tora umurongo wa 69 ubusa 81 ubusa 81 uheze wakure tugusubize n'ubufise lewo tora umurongo wa 76 amajana 382 ubusubusa zirarenga 76 32 ubusubusa nditse amajana 3 okay n'abasanzwe bahamagara kuni ariko barahamagara okay umunywanyi allo yaciye bicika turacabarindiriye muhamagare kandi Imana ikomeze kubishimira allo tugusengere uragwaye fisi kibazo cy'abasi banje bawe namba atari banga ryawe turaganira nandari hehe
Imana iguhezagire Manase. Ufise ikibazo cy'abasi wikeka nabarozi nabakuryaganya amatongo nabagusamburira urugo niki. Abarozi rero reka ndakubwira ikibahana Manase. Halo. Nakomeze yumviriza ijwi gatoyi mbaganirire mwese n'ubufise umwasi yitwa umurozi ubanze wimira ikintu citwa ubwoba uhagararira ukuri kuko umurozi nagira mbabwira kirazira ko tumuhunga ni waduhunga kirazira ko tumutinya ni wadutinya kuko uri muri twebwe arakomeye none rero nimbugenana umwasi yitwa umurozi uhumure ndakuzaniye ihumure gitwa ngo Kristo yaratsinze sibyo atura amaraso ya Kristo yature ku buzima bwawe ku buzima bw'abawe ku butunzi bwawe ariko mu byukora byose wiga kutageraganya Imana uraba ingene Imana izokugirira neza Imana ibaho umugisha uwundi munywanyi ku murongo alo ni sawa meze neza namwe bwe umeze neza turaganira nandese Clovis Clovis niyo ngabo bandanya umviriza radio icyumviro cyawe twacyumvise uravuga ngo umaze iminsi usaba Imana iguhindurira akazi kuko ugendesha ikinga none rero Clovis Imana iraguhindura amateka ariko mu byuro nkagenda ntuhijyajyanye kimwe muri 10 ugenda aho usengera baheze bakwakira 10 bakwatura umugisha uzokuba ko mu izina rya Yesu Kristo uwundi munywanyi alo Ubunywanyi kuburongo alo amanite wari karagenda ariko ntabwo avuga sinzi ko ari mu buhinga bw'ibyuma alo olada ntabwo tumwumva kandi amanite yiwe ariko aragenda ntabwo tuzi impamvu ntabwo tuzi kibazo sinzi ko no mukupira okay nikuvuga rero Clovis mbandanye muganirire gatoyi wundi munywanyi alo mahoro cyane rwose Imana iguha umugisha Deo mu Gihosha Imana iguhezagire Ego Deo waripimishije kwa muganga ugiye gusenga bigahera none ko Imana idukijije bitaguma bigaruka ni wogenda kwa muganga ukara kudafise ikibazo cha estoma cyangwa ama intestine hama tukayatumenya ko ari imyuka mibi tugaheza tukakwatura ko amaraso ya Kristo nawe ubwawe ukayiyatura kugakira burundu urigora urondera udufaranga sibyo kuko hari uburyo butatu bwo kwivuza iyo wivuza ingwara uja kwa muganga iyo ari imyuka mibi baragusengera iyo ari ibibazo byakunanije barakumviriza bakakugira inama nubwo buryo butatu bwo kwivuza Deo ariko Imana igukize mu izina rya Yesu Kristo kandi wizere ko umutwaro wawe wakiriwe nawe wisengere kandi Imana igutabare amina nuko rero umwanya tawundi munywanyi arahamagara mbandanye nganire gato kuri Clovis undi munywanyi ku murongo alo alo namahoro rwose muraho namwe murakomeye ariko wegereze utwana kure kugira dushobore kukumva utubwiye turaganira nandi arihe nimba atari banga ryawe umukristo birangiye atavuze utwara nitwe twariko turavuga ntaco turacyari kuri cya kibazo cya Clovis yari karasaba guhindurirwa amateka akaduzwa igarade akava kukugendesha ikinga karonka kandi kazi ariko byacitse ataravuga ko bafise nka permis de conduire ko byumvikana ko ari muri carrière y'ubushoferi ndabona ko ari yo message muri ko murarungika nindo nkakanya turazisubiza ariko abakura mukomeze mwakure kandi Imana ibamugisha none rero Clovis igihe cyose kumwe n'abandi ba Kristo muri ko muranyumva canka bazanyumva hanyuma ndababwire ko igihe cyose ubona ufise ikibazo gishingiye ku kuduga igrade wiga kurondera Imana gusumba kurondera ibigaragara wundi munywanyi gato Allo Imana iguha Allo nuko wundi munywanyi yarari ku murongo biciye bicika ariko
naho bicitse reka tube turaganira kuri cya kibazo cya Clovis kuko ntitwari bwamwumve igitekerezo ciwe. Rero igihe cyose uri kusaba Imana ngo ikuduze igarade, ni kuvuga muri icyo gihe ikintu bisaba ni ikintu birasaba ko ubanza ukamenya uti mbe kugira ngo umukristo agere ku butunzi birasaba iki. Kugira ngo umukristo agere ku butunzi birasaba ko abanza kumenya ko Imana ari yibutanga. Ariko rero mushaka kumbwira ngo mbese abadasenga ni baronka ubutunzi baraburonka mugabo ufise igihe cyabwo bufise aho bugera bufise aho butarenga. Awundi mukristo allo namahoro rwose Imana ibahezagiye. Tuganira nande Ezekiel mu Gihosha yaga. Ego Imana iguhezagire uzoyikure ku ibyiza bitandukanye. Zukugene mushobora kwitandukanya n'ibyago mukihuza n'umugisha w'Imana. Icyambere banzu bazuheze hamuce wumviriza radio mu kikibazo cyawe wakimatse sibyo. Urakoze rwose ariko iyo nibaza ko yoba inyigisho yihariye kubera iki ubu dusigaje iminota 9 n'amasegonda. Yoba inyigisho yihariye kuko ibicumuro Yesu Kristo yavuze ko uzocumura ku mwana w'Imana ku mwana w'umuntu azobarirwa ariko uzocumura kuri mutima mweranda atazobabarirwa. Ndabibemereye iyo nyigisho nshobora no kuzona yibaha ku munsi wa kabiri saa 12 kuko ku munsi w'Imana ngomba kuba inyigisho yo kuboka sibyo. Uzoca uzumviriza ariko reka mbanze nkubwire impamvu Kristo Yesu yavuze uko siko. Wereka kumara utuyinite twawe kupa amawumviriza radio nawe Imana iguhezagira. Nukuvuga umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze mu kigabane nifashishira ijambo ariko ibyo bicumuro nzobadondagura. Timotheo yarabyandikiwe, Paul arabyandikira abakristo baba mu imbere y'Abanyefesi. Paul yagiye byandika cyane no mu bakore ni bambere kigabane cya 5 uhereye ku murongo w'9 urabibona. Nukuvuga yagiye yandika impamvu mutima mweranda umaze kumutakaza utoba bari gutobona ubwami bw'ijuru. Gato wundi munywanyi allo. Yes ahimbaze Imana iguhe umugisha. Indoto warose ngwiki ariko telefone yawe ntabwo iri kirumvikana sinzi kuvuga uyegere cyane sinzi ko ari connection ntabwo indoto narutse numva ngo wagiye gutembera umugenzi wawe gusa hanyuma bigenda gute mubwe murabyumva oya nawe ndabyumva ntabwo biriko biravugika. Okay, na yari kararotoza indoto mugabo ntabwo byumvikana telefone we yavuga ngumva ibicwagaraye gusa. Reka rero nkomeze nishure wa mukristo yarabajije ngo ni kubera iki tutazori kubyo byana kubwiye ko tuzovyigako. Umwanditsi w'Abaheburayo mu kigabane cya 6 yaravuze uhereye ku murongo wa 4 ngo erega bigeze kubonesherezwa n'umuco bakumviriza kanovera kingabira niva mu ijuru bagasangira mutima mweranda bakumviriza kanovera k'ijambo ryiza ry'Imana hamwe n'ibitangaza
twaragiye igihe turorereye maze bakagwa bakabita ntibishoboka gusubira kubahindura bashasha ngo bigaye kuko basubiye kwibambira umwana w'Imana no kumutetereza imbona nkubone nico gituma nukuvuga uba wararosaga kizu kagatakaza ukakaranguka gatakaza imbabazi z'Imana wazifashe minenego munywanyi alo ni sawa na mwebwe oh niyo ndoto yawe okay komeza umviriza radio reke kumara amayinite yawe ndakurotora iyo ndoto ndaguhe n'impanuro igihe cyose murota indoto zirimwo ubusambanyi mukarota indoto zirimwo kurema mukarota indoto zirimwo kwibona uri ruguru muhiri yo wahoze ugira bimwagira umwana muto wambaye izamuzu zitabaguritse cyangwa zicafuye kwa kundi nyene twakuri muhira ruguru biba bisigura ko ufise umwuka warusubiza nyuma ubafise ikintu kinyaga ubutunzi ubuzima bwawe oh nukuvuga rero reka ndakugira inama urasengera hehese usenga harimo hamufise paruwase shashwa paruwase mungere mwiza bomberge we uba hafi rero uzoze ndakugira inama mbajya mwitenga turabana uzoze ndakugira inama oya ni 69 cyane reka ndazitange ku radio abantu muba hafi yatenga abantu muba muri gisagara cya Bujumbura mufise indoto mushobora kuza nkabagira inama cyangwa nkazibarotorera nibisanzwe kuko uyu mwanya ni muto ku radio kupuzumvirize ku radio sawa nuko rero abaza kuzikenera mwese nkuko uyu muvukanyi azisabye ni 69 11 33 ubusa kane kandi izo nimero naho utorinda kuza ushaka kunyandikira kuri WhatsApp ngaheza nkakurotorera indoto yawe ufise cyangwa kwishira ku kindi kibazo kijanye n'uburyo bw'umwuka uburyo bw'ijambo ry'Imana uburyo umukristo ashobora kubaho asobanutse Imana ikamuumugisha kuko ngaha ku radio ndabona n'ubu muguma mu telefona nigyo kunda umwanya bari muto already haburi minoti ne kandi hari ikibazo nshaka kwishura narishura 69 muzonora ko cyangwa kuri WhatsApp munyandikire 69 11 33 ubusa kane umunywanyi alo ego ni sawa na mwebwe sabwe none cyacu kwisambanya ko kizana inyatsi kikazana imibabaro nico cyatumye Imana ihonya Sodoma na Gomora mwiza waje ugikora wihishije muga imibabarizo kuza ko kumugaragaro ubumuga buzokuza ko kumugaragaro umuntu yisambanye yari umuhungu birangira adashoye kwabira umugore ngo bikonde birangira imbuto ziwe zibaye uruzire birangira imbuto ziwe zigumye zisesa agakura agasaza yambara pampers nk'umwana birangira acitse umugongo birangira zungurirwa birangira imitsi we yangiritse mwiza wanje naho kitobica gihebe kubw'ugukunda ubuzima bwawe please reka ndakubwira ingano zofata ingingo fata ry'amasaha ubona bikunda kukuzira ko biba bisigura kuri wenyene kandi ubwonko bwawe bwangaye hanyuma uca ufata ukora ikindi kintu ugende muri siporo wumviriza indirimbo fuma ugara mu cyumba uvuga uti ngira ntambe ndi jenyene ugire gym tonic ugire ikintu gituma utabutekereje muri wewe ariko papa uramufise ariko rero biba bisigura burya ntibisigura ko papa we yapfuye umuntu uje kubona yapfuye umubona yambaye impuzu y'ubugeni ukabura uwo baragana ukamubona bamusunika ku gakinga sibyo
wewe amanite yacitse ariko areka ndamusubize kanatsinda ndiko ndanasozera nukuvuga kandi abandi banywanyi muzokwakura ndabona ko muri ko murakura ariko umwanya baduhaye waheze muzokwakura ku munsi w'Imana saa 12 nk'izi saa tuzoba turi kumwe no ku munsi wa kabiri saa 12 nk'izi saa tuzoba turi kumwe nuvuga ni iminsi 3 mundwi ni kuwa gatanu saa 12 gushika saa moya no kuwa Mungu saa 12 gushika saa moya no kuwa kabiri saa 12 gushika saa moya gatatu mundwi muzokwama muri kumwe nanje kandi muzokomeza munyandikire kuri 69 11 33 ubusa kandi urayihamagara ko bigakunda urayandika ko kuri WhatsApp bigakunda binashobotse tuzoheza tuganire ngaho canke musange ahomba nikuvuga rero ico yari karavuga kurota umuntu yapfuye ntibisigura ko yapfuye oyaye birashikuka murota yapfuye mugakaba ari umubabaro wamuteye akaba yaraguhiza akakumura ugasanga yarazi kuzomufasha mu busaza bwiwe mugabo nturi kuramufasha cyane nk'uwo yarota papa wiwe ntabwo biri ngombwa ko agiye gupfa ahubwo Imana yakubwiye ngo genda ubaze papa icyo afishe ku mutima nimba akeneye kwivuza umuvuze nimba akeneye kuganiza umuganiriza icyo akeneye umuganirire sibyo ubundi indoto zugupfa nzogenda mbigisha indoto icyo zisigura irota inyamaswa urota imbwa urota inka urota imene urota intama urota abagenzi urota uwo mwubakanye urota usambana nzabibasigurira murabona ko dutanguranye namwe uyu munsi ariko tuzohorana igihe cyose Imana izobishaka sibyo ndasozereye rero uko gusozera nsozere mvuga ngo wa muntu yabaze ibicumuro byo kugira kuri mutima mweranda nzokwigora ku munsi w'Imana mbibigisha mu byigigwe ubusambanyi bwo mu bwegegwe kure ukubesha ubukunzi bw'inda ikibiheta byose ni kutababarira umuntu afise umutima utababarira aba yaratakaje mutima mweranda sozere mbaturira amahoro y'Imana umugisha w'Imana urukundo rw'Imana ubwiza bw'Imana ibyiza byamushobora byose bibe kuri mwebwe mwakira ijambo ry'uhoraho gira umugisha murabana b'Imana amina.